Kali kaya, kosat terus sudah tidak kau ini kerasa. Oh kos tu dengan pasal tak ada mana. Lagu kami macam ya saya, bapa Kau tak kasih orang lain mana sih? Pasal tak ada pasal tu dengan korang ni 5 lakh 10 lakh itu ni saman sih. Dia bertanggung yo pasal tak ada, tanggung yo dari bincang perjalanan. Coba lah tak sungguh perjalanan ni 10 taka 20 taka rohor. Baru nayo je orang baik pun tahu ini, baik pun bilis hogai. Kendra sarkar, cuma je kau rumah ni, jauh ni je kau rumah ni. Yognan jotan musuh jaksa kasih mur hawa. Menjadi kamu jotan saya mana sih? Gerang itu big gerang itu kering itu. Officer itu cakri itu neta itu. Amun bagi jotan no, jangan jadi cukup yapar lah itu tapi. Tahu ini nunggu kaham kering ke kami ni aro jaga bo. Warna pun tu nak ho. Ekor ni mokol kanano. Mokol yoga cengjet tunjak teman untuk stung kendra sarkar. Bor pun tu kenayan teman di pasar cirik mana cirik mokro orang nak kena susun ni. Bang menayu jadi besar betul. Ini hok tansa pun kiri itu tongkol salsa sag ni hawa mokro pisau ini sag ni hawa. Bini je, bani je jaga teman jaga saya teman bani besar bagi je bonok. Rangkus set hati mana? Abang bin besar buk, eman pun. Bini bu, azad itu besar tu eman tu ni awan semua ibu orang kaya sih. Oh, abang puno suhak mangsa khanai nai, mana ini nai ini nai. Kau puno umuk luk puno ini kaya mana jonata ya? Omong kah, yok nani musuh zak, zak yok zak, musuh sok zak. Borong ni, berkhani expression. Borok sau netar sau rasniti kene ke ai rang nango jati dokoni sam kene ke rang nango rang nangya jodi dokoni bangi soise jodi yongnan bangi choba khege kuno je kuno ব্যক্তি lukro ya fa phelino asam musar no bagi chati hosi omongka basto ia batsung jara leader kete neta kene roksen pok pokoi thang hosi joto pok ya kintu baksa pokoi thang hosi satai tai sakau nung Dilihat sang tahan terungkap hai juga balung tray nasi balo tahan terungkap hai ke kenaga di sana. Amlong tray ni bagus sudah bisa tunai menggalak batik di bagus. Saya pun saya nung mak nung saya kia. hai nai Asyik kan ketawa. Ada jalan cukup jalan. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT.